He kaupapa e tae ai e te iwi Māori te whakatū whare ki runga i o rātou whenua. Engari i te āhua nei, ka are te iwi Māori i te tino aro nui ki te kaupapa nei. Nā te tokomaha o ngā whānau e whakapapa ana ki te whenua kotahi, me ua ka whakai te whare tahua ki te tuku pūtea tārewa ki ngā uri e hiahia ana ki te whakatū whare. Nā kona no te whakaaro kia hangai a te kaupapa nei ara kāinga whenua loans, kia whiwhi pūtea tārewa e ngā uri i te whare tahua Kiwi Bank me te uepu whare o Aotearoa. Hioi, i roto i ngā tau e rua o te kaupapa nei e whā noiho ngā pūtea tārewa, kua tītari hi atu ko tōna onorau e 50 mano tāra te uara. Hei tā te tari hanga whare kia mātou o te karere kei te arotake rātou, nā te aha i ruarua noiho ai ngā tono i raro i te kaupapa kāinga whenua loans. Nā, kia whakawhiti atu tātou ki rotorua i nāia nei ki te kōrero ki te Ururoa Flevel, māngai tōranga pū o te Wairiki, tēnā koe. Tēnā koe te mana hau. Kāinga whenua loans e rua o na tau, engari e whā noiho ngā tono a te iwi Māori ki aia moana pūtea tārewa hei whakatū whare. Nā te aha i ruarua noiho ai ngā tono ki o whakaaro te Ururoa? E hea kēnei nā take, i te ko taitau ko hipāke, nā ku tonu tēnei take kawe ki mui te aro te minita mō ngā take whare, i ki te atu ngā taiapa e hea kēnei, pēnei tā te ripoata, te pūrongo i mua iau, ko tā te minita kei te rangahauhia, tērā take kia ki te mai ai te hohunutanga o enei kore tuku nei. Hoi no konei te tikanga o te whakatū, ia tari ana hei mema tuarua, hei ata titiro ki enei momo taiapa ko whakatūria e tērā tari kia ngā wari mai ai te tono o te ao Māori mo enei pūtea kei ko whakawātea hia mai mō rātou. Ki e tahi atu take, hei tā te manatū whakahiato oro, kei kawerau. Te tokomaha o te hunga whai taku he whai penihana rānei, te kauma iwa ōrau o taua hapori ono mano iwa rau whātakau ngā tāngata, mea hae rereke ai te rā huatanga. Ko tahi tonu pēr te kōrero pēr, ko te mahi. I ngā tau ko hipāke, ko kawerau te taone me ki whai mahi, i te motu, rāno nā kamupene nui, ngā here engari nā rā uauatanga, ko pā mai ki te ao, kua me ki ko toko iti noai ho te hunga i haere ana ki te ngāhere ki reira mahi ai, kamutu kua pā anō rā tērā ki ngā kamupene nui, pēnei te mira ai kawerau. I rongo ai te kōrua te mea o taua taone i te atanei a Malcolm Campbell, tērā pēr kei te haere etahi ki reira nā te iti o te utu mō ngā whare, aua hoki. Engari, taku moe ko te mea nui, ko te mahi, kia whai mahi rātou kua tērā pēr kua rereke te kaute. Take tuatoru hei kōrerotanga mā tāu e te Ururoa, te pire a Sue Moroney o Reipa kia utua ngā mātua te aki tamariki mo te ono marama. Te āhuenei kei te whai tautoko ia i a United Future me Aotearoa tuatahi, ka pēhea te rōpū toronga pū Māori? E kore no mata ki ata titiro ki te hohunutanga o te mea nei. Engari te nui o te waka me ki ka whakaiti atu e te Pāti Māori. Kia tukuna enei momo pire, pēnei tēnei nā, ki te marea ki reira wānanga hea ai. Kāre kore ka pēra tonu mātou i te mea tērā pēr he pāinga nora kei reira. Amuri ake ka kite mai ai pēr, heaha ngā koro ko puta mai tērā i tēnā. Noire tēnei wā, aha ko kare no mātou ki ata titiro ki te mea nei, te āhuenei ka tautoko aki tōna pānuitanga tuatahi, i tu atu o tērā, ko ai ka mōhio. Ka rawe e tūri o peke haua, tēnā rā koe, ngā mihi nui. Kia ora rai.